Mayemu achibiem ne na wasemra Adom TV Badwam dwumadie no eso yedani ta ekote guase ni nkranhye nsem anopen so ode adi kan ma yede edu so no ye Badwam kase samne ne etodwa mu bi ya wobeti ni Agona West MPP amanyokuo eye constituency Nasara coordinator yamompa yemu odene free se abetodwa se supporters tai ma me Cynthia Morrison achi womasane tuo agu Nasara coordinator no ani nipa miensa bi so yebebo awram na fe yede munsam no abro epoyamantam original zongo caucus coordinator ma NDC so na ekasai so my Ghana manyokuo ni nyina na de wonhunu amanyokuo atimi asesa zongo mu sen NDC sansam ne nsem bi na no pay mede bro sa Adom TV Badwam kase a wo hwe me live on Facebook/Adom TV Extra Go TV ya 119 DSTV ya 280 uko YouTube ya Adom TV Tube kwa adomonline.com semwe ene sembebre so ene ye de egu ho medi ede afia amankwa tamaklo afia ne de miente seden 70 mu ankasa etie Agona West MPP amanyokuo Nasara coordinator Haruna Rashid ene nipa miensa bi ena yesuso se supporters etai Cynthia Morrison echi won wasane tuo ede egu wono so ebra Agona West MPP parliamentary candidate Chris Arthur and convoy womonam Agona nyakrom Agona West abatom pesia so ebo entoa no Sarah Husemi ekoso ho ne ekoso na Adom TV kase edeba Eti facha ye say yenya eno nemo me ka say no tututu na course no one na etuo ne kan wo mo Agona West MPP parliamentary candidate ni team no one mo ewa Yaresabia from Tobrekase mu ye de ekoso ho no so ebebro ma ye monwura ensem no emu wa manyo nsemu kane mampani John Dramani Mahama wono ena Franka tuni mindi si amanyukuo na wahyebo se nyame ye na Adom na Ghana for the tumi ne man ne ye mampani a obehwe na niema bi ekoso ewa ye waso West Wogon ejura ene ameswale wo no honum ne ade no be yenhwehwemu emu dopa e de afa ho akase no etwaso. My Muslim brothers and sisters, we will work to enhance the safety and security of our nation by not only equipping our security services and ensuring judiciary independence, but also by giving justice to those who have been wronged. Under my administration, justice will be served for the Ayawaso West Wogon victims, especially Ishao Yaro, who is still incapacitated since that event. Alasan Bube and others. Also, the 8 people killed in the last election would receive justice. This includes the Ejura killings and will also reopen investigations into the death of Ahmed Swali. Asemti aneda enhyiamu no so no John Dramani Mahama ekasafa. I give the assurance to my Muslim brothers and sisters that the National Muslim Conference efforts to bridge the present healthcare delivery challenges in Ghana, while greatly appreciated, will be complementary in the leadership my government will exercise in undertaking disease prevention, health promotion, and expanding access to comprehensive healthcare. We will, among other measures, implement a free primary healthcare program. This program will cover from the CHIPS compound all the way to the district hospital. It means that you wouldn't need a health insurance card or make any form of payment if you attend any of these health facilities from CHIPS compounds to district hospitals. Yanko Tiwa East namrasho bedwani a wo ho ye abna osai asare nyani kwara de e wo ho campaign mu aye den pa ya dodo no eta na chi nene wona abeka ho bi ebo nto ama no eye emedwedfo ye wo empotamu ho ne epoyemantem a woni da kwan se maami besa fa akunwa no ebiem se wo mrahye bedwani
Honorable Obrances wa yade pa oba ye odi mpuntuduma ba wo masu adwuma oto machine ema wo otimi to dra nyina ka ho wa ye kwan eyie ena wasan police soja ena wo tema nso ma kure wo obia openasem na sesi anu so de mpeso ye maye ne se o meto wo mfadwa ihu maye mate pa so boy youth no ewo hanum se nti youth no mo adwen so no ana o metato e de ama no ye ma me mu nyina di no ho adanse so ya de ma wo so no ana o beta ma na to aso Honorable Ablasale oboy ye papa ete be so oboy kire se ebi anya dwuma ye ebi anya sika di dwa tese ne a o ye ne kra de e poma dwene menti ase so ablade ye tere so a ne ya sole schools teacher for yan ye to nsuo yi indomie for just why ye ma man bebre no koso anso nye ne wo ye ne ye ta na chi ye beto ama no yamane boni to aso ani ahyenkafo bi ekotwetwe nkomo na nsem bi a wonom eka fa ab na so ya sare ho no yentie bi brandie mini ni ho asem ka ba me na me bompa so no su bedi aka abla ho me he ma me ne nema wa ye sese wa street bia okroma ba bia no no ma ye mfuturo ketinkiti bi keke ye dana se nyame hira no na dwen pa akuta no onkoso a the cast by musiansu yenya bi yenya 1 enya sifo nya 2 mensko mu nya 3 abomusufo nya bi na 14 ye kan ho asema ye nwie na nwie kira ebisa ne ma ye ma kuruma nyina nya me nko a ye hwe ye kwan a ne nam so a ekonfikyire no nyina no ye boy ni tete no wabe ni nyina ma ye de ye mbisa no kura no waye na ze ni ye sire na se mfikyire na aka no na nyame na do na se okwa a onkan ye na o me ye ho nyina ma ye na ye nua no matiti nsuo mu ni ma no o mu nyina so nya be partner abro se asale ene MPP aban ye num ne be ka kire om titru na nakufu ado oba ado so ase kwan kota kura ni ehu bi da o pesi ne yempanifuo o mu tu kwan obi ekita ntoma na o de akuri ne ho ene o ma da woroma ye nam kota aso ye bompa ye se nyame hira ompa na baomia abatuo ya ye kotu yi ye sere urade nyankopon se o menye one touch e ma baomia ene abro se asale Adom TV Badwam kase na uguso ehwe na Franka Tunima NDC amanyoko John Dramani Mahama akohia ye diplomat course diplomatic course ahodo be edonu enan ya we no US na musini ya wo my Ghana mu na wo frɛ won mu a wono di nkomo de NDC ani so ade hunu ene won hyehyɛ wa fia bato mu nso etudwa Mayantoa so na no so ye nyamfa ma emresemu ye de bebremo na yekọ epoyamantemu zongo caucus coordinator ema NDC amanyoko ya Halaji Isa Muhammad ena odi tuja so man Ghana mu hu amanyoko bi atimi aboa zongo ene wona eni bi se NDC amanyoko no John Dramani Mahama say oba so here for na oba be no yan no ma anase no be no pesi kekekra ba ye juma no ye be more once a grand because haram so meji we isiru into what forces we will number o say ya have na ni boye bi no obeteso amaye o say yan pala obu ko suku e bi person mu ye lawyer for e bi person mu ye doctor for e bi person mu ye engineers ni nyina no obehwe no wa ti e kan so mazongo for no what we are dey up to suku no up to suyanwa e no ti na ye ka say zongo for almost sent to about his excellency John Dramani Mahama Jonas Asante ejina NDC amanyoko ni dirima prayer chimodan abaton pesa so emra shebedwa akunya no wakire mu a MPP amanyoko ya tiso sise no muziramifo ene manfo a wono matizango mpota mu bebre ene wode bosha kese bebre yadada wono enti dia na kan se eye zongo die eye woda zongo ha the chairman kai 2020 elections they are trying to adapt to zongo for adwinimu and now go say and that the eye west crossing first no ye ene bo parliament or no be gina ha say muntu abama no na muntu ma John Dramani Mahama the be din ama medio so Asante say ma ko gina ba bi ampa me news say MPP stronghold na meka say muntu abama me na munya John Dramani Mahama na ono na wo twi me di makono
mi mo pese mi sa no ebe e kasa no achire na NDC Zango Caucus coordinator e wo da abaton pese aso Isaka Musa nso de adesrede eto nananom ahemfo emabunu mpanyinifo ene emabunu nyina anim abatwe ebe NDC bi pase disika na ko wetu asema NDC yen support sa de no memo eba bo me pese ebo abana ye beto no ban ene ye be ban free police station police center akofo wu ene de memo so disika na ko wetu asem ti ebe sira mo na mo de asaso na yi sini so emma pepepe ye enye dima Divisional Kwemada War wasa Sikuma wasa Mefi traditional area yanana hema Kuafra ode to Ghana fo nyina nim so obestre sa asumdie ni hene ewo yen hyehyɛ a yede ekoto abam Nyame Adoma on the 7th December ya ba da to aba one MPC ni Kadesen MC ni dem kutom position dada na yania ti ba mu fo no ama obi fe sika medada nyame Adoma yini hia eni mi family na besua no ni mo mo o de o to ko meti mo hia o to no ni asa if I tell you my friend, I want to go. Remember, it's a protocol, and if you don't know anybody, you are nothing before them. That's what I said. I'm not going to come on it. One can say, on the 7th December. A couple of us to man, we didn't say. I didn't come to another play 1 hour silence. No, but peacefully, then you go to your house. And what ahofo hene ya wo brono no so na nakofi enti enso ni Adom kase atwetwe nkoma wo de sansem yetodwa e ba sei no no se na ba fa kwa me nim one oba hema omaje yen feso yen tin to kwanto ko bia ben fie enan ene ga kra bi bi akore me simu se ene saade a yen bibia e beja edin di bia na ba fa kwa me nim one edin koma o se say if I see a show idea, yeah, bit my show idea. Oh, papa. In this idea, any minimum home for empany for coming home. A yen is asked company for, Numa company for, the native company for, Gutierrez, Asante for, fighting for, Gonya, Guinea, a phone in a coming home. I want for any coming home. And not in a show is said the atoll said that I should be. Someone said, I'll go by Probe said to me. It's a factor said, Pack here this week, Pack and swine. And yet, say, baby from Eddie, a man and a buff for coming. So I can't see any trading, Eddie, a trading. And I program with it. Menya no so na Adom TV Badwam kase na hana bema kwan na no pay ye DSC aseda ne odia na mom mesre obiom afene ye de bom krata no ene online stories ne twoso nti we de nko ba bia twen ye ba